naho mugisha mugende rero mu byagire nabinginze kare ngo nimuhaguruke dutanga mama chance yaricaye akama ndeba no ni wewe wenyine nabonye ukiranutse hehe mu Burundi muri Afrika ariko Imana yoshingira umuntu izo ntahe ni wewe wenyine nabonye ukiranuka mwisi kuri ngiye kurimbura abantu mama n'urukundo Imana igira ugenda ubazi nkuge mu giti cyitwa gofero uzinjiremo wowe n'abahungu bawe batatu n'abakazana bawe batatu nawe n'umugore 8 nabo bantu nzokuraho icororo ariko ngucisha urubanza nkuri kizira mwisi Imana ihabwa icyubahiro ngo igera kuri Yakobo ngo ribitegeko iravuga ngo ntirikibaye indahiro gusa ahubwo ndigize nitegeko kuko nzogusohoreza isezerano ngo igere kuri Israel iravuga ngo ribaye isezerano ridashira Mungu mwenye kweli nakuamini sana. Haleluya,
mwaga dutereza haleluya tumara dutahe mutaluwe kukola wisha bene witu mutaluwe kukola wisha bene witu mugabihembelwa ibyo yoshi mugahima mugabihembelwa ibyo yoshi mugahima we haleluya kubita shayi huti Imana ibaheze umugisha mubyagire Mana dushimiye imbaraga zawe Mana dushimiye ubuntu bwawe Mana we takindi twaremewe Mana takindi twaremewe nuko guhimbaza iteka Mana we turagushimiye muri uyu mugoroba turagushimiye kuko ari umugambi wawe tugushimiye ko ari wowe warabiteguje Mana nyiribihe we Mana nyiribihe uturindire ubugingo Mana uturindire ubugingo kugira ngo tuzinjire muri kiriya gitondo wadusezeranyije Mana we abera bawe bazinjiramo uzoduhoza amarira twaririye muri iyi si Mana we indamara twahuye nazo Mana we turagushimiye Mana we turagushimiye Mana turagushimiye ko dukora byose Mana tukadutererane cyabuze ngo twibagirwe ariko Mana we uduhereza ryiza Mana we ushimwe imbazi urabikwiriye yuko uzabumva kandi ukabukora mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe ubundi kandi naje nkenejejwe na bene data ubundi kuva mu rugo hano n'urugendo rurerure ubundi naje ihamba yo kubaherekeza zabaheza 30 bazogura abana mabenyi mu nzira mbere yaho twumva ijambo ry'Imana je ko ndabona kino gitenge cyabaye inkeho hano iki gitenge nticoguma kuba ari cyonyine muri kino giseke mama ndaje indi mama Gentille ikindi gitenge nyihasha ikindi gitenge mukomere ko mutamukora Imana mashi nta kindi mama sava ni mama sava hano uri notara iyo umuntu ari hano utazabona nk'umwije muri hari ni mama sava
dukomere Imana amashyi menshi cyane. Nta kindi ubukeye bubaye nk'ubugabanuka, ariko ndabizi ko mu ijambo ry'Imana turi kubwumve turaronka n'ibindi. Zashiraho ibitambara bitatu n'ikirato. Kaze rero twumva ijambo ry'Imana, dukomere Imana yacu mashi, utarame tubone kuza kumva izindi ndirimbo za nyuma zo kudusezera na n'ibindi bitenge. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kubabaza tuje inama. Mukeneye kumva irindi jambo ry'Imana? Ubwo murikeneye, jewe nari ntekereje ngo tugume dukora umurimo wo guherekeza abashitsi. Ariko mbanje gushimira abantu bahana Ibujumbura baje gutaramira abashitsi. Ndabashimiye rwose n'umutima wanje wose. Imana ihabwe icyubahiro. Uri kugira ngo abataje yego bafite impamvu zababujije, si ukuzanga kandi ntibameze nabi, ariko mwebwe abaje namwe mwari mufite impamvu zatumaga mutaza, ariko gutaramira abashitsi ni kwiza. Imana ihabwe umugisha kandi Imana ibahereza umugisha kubw'ibingibi mukoze. Ubu ngubu duha tuvuga ijambo ry'Imana, uvuga ati ndatanga igitambara kiza, nuvuga ati ndatanga ikirato, n'ubundi hatanzwe ikirato kimwe naco, ico ngico naco ninkeho, hatangwe ibindi, hatangwe n'ibitenge, hatangwe n'amafaranga. Nimuvuge ngo amen. Abo twari kumwe hano na kane nababwiye ijambo umupasiteri yavuze uherutse kubura madamu wiwe, yari umutunzi n'umugore wiwe yari umutunzi, kandi barabavuga butumwa bombi. Ariko ndavuga ijambo narangirijeho. Yaravuze ngo yasomye rya jambo rivuga ngo iby'isi n'ubusa gusa. Aravuga ngo madamu wiwe yari afite ibintu byinshi, yari umuvuga butumwa mpuzamahanga, bakamuhereza amakado, ntabwo yagaza yambara impuzu zaho yarari, kandi nazo zirakomeye. Ariko aravuga ngo bavuye kumushyingura, aragenda akingura amagarderobe ngo areba amakanzu arimo importe, areba n'ibitenge birimo bihenze n'amabazerish n'ibiki, agakingura igarderobe akasanga iruzuye. Aravuga ngo mu mahuzu yose bari baramuhaye agaciro ngo nta nimwe yajanye. Ati ndakingura bene harya baza bashira ibirata batunze murahazi, baza bazigenda bazigirira utugege. Aragenda kuri twa tugege, ibirato byiza turebe bene bya birato bigura amafaranga ya hano, amadovize kandi nayo menshi. Ati nta na kimwe yajaye. Ati ndagenda, ati ndeba amasakame, duherutse gutangara tumera nk'uko kwabatangaye batubwiye umugore umwe wa hariya mu burasirazuba bwo hagati basanze afite ishakoshi, bayisanganamwe amafaranga bari ko bashaka, ariko cyane cyane bavuga agaciro k'iyo sakame, ibihumbi yayiguze by'amadolari. Numva ndatangaye. Ni ukuvuga ngo uwo mumama nibyo ngibyo yari afite. Ati muri ayo masakame nta nimwe twamutaye, zose ziri mu nzu. Avuga kuko yari afite impeta n'amashenete n'ibiki byose n'ibingibi byo ku matwi z'amadiyama n'amazahabu, nta na kimwe yashaye. Ati byose birarunze mu nzu. Yari afite abana akunda, nta n'umwe wamuherekeje. Aravuga gusa ngo ikintu yajanye naco mumva ngo nagakiza, ngo yakiriye no kumenya Yesu Kristo. Avuga ijambo ryankoze ku mutima, aravuga ngo ibintu byose Imana iziguhereza hano mu isi byo muri ubu bugingo, ibintu byose Imana yaguhaye nta na kimwe uzojana, kandi ari Imana yakiguhaye. Si ukuvuga ngo iba yaguhaye ikibi, ariko ntacu uzojana. Ibyo tuzojana nibyo tuzoba twatanze. Nimuvuge ngo amen. Ko muragira neza cyane. Dushimiye Imana muri kano kanya kuko yaduhaye igitaramo c'abavolontaire. Bene iki gitaramo c'abavolontaire nico jewe sigaye nkunda.
ico sigaye nkunda umuntu akaza yavuga ati ndategeye n'indirimbo imwe nimara ngende akagenda nta mwikomo noneho hagasigara abantu bahaye bumva babikeneye nimuvuge ngo amen ariko nugaruko nguko bimeze jewe nta mwanya ntwara pi soma ijambo mu gitabo cy'itangiriro 8 igice ca mbere 8 isura ya mbere ni ya kabiri tugiye kurangiza ibingibi byose twumvishe ahubwo naje nari ntekereje ngo dusubire turirimba indirimbo y'igisirimba yo kunezererwa Imana kuko amagambo menshi bayatubwiye ndashimira Imana kubwo abashitsi bacu Imana ibahereza umugisha mwafashije imitima yabera kandi ibyo muhaye mukora Imana izabibahembera. Haleluya. Imana yibuka Nowa aha nibifise ubugingo byose yego n'ibitungano byose byari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhisha umuyaga kwisi amazi atangura kugabanuka amasoko y'ikuzimu arazibikwa yego n'ingomero zo mu ijuru ziragomegwa imvura iva mu ijuru irabogozwa amen irabogozwa Imana ihabwa icyubahiro urakoze cyane kasomero mu 5 bishop amazi agenda aragabanuka ubudasiba naho naje nayishaka nkongere Imana ihabwa icyubahiro. Reka turangire kuri rya jambo twize kuwa kane no mu gitondo ca none. Reka nkubwire ijambo rimwe. Umuntu Imana iza yibuka nuzu yibuka nawe. Nico catumye Pawulo yinginze umwana wiwe Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo ngiye kukuraga jewe meze kwisuka ku bikaniro igihe cyo gupfa kwanje kirashitse. Uwo ni Pawulo wari kuvuga. Aravuga ati narwanye intambara nziza nazigamye kwizera ati bisigaye mbiki wikamba ryo gukiranuka iryo umucamanza utabera azampa kuri wa munsi. Wagera aho ngaho aravuga ngo sinjewe njenye ngo n'abantu bose bakunze kuzoboneka kwe bose. Aramubwira ngo ikintu ca kabiri ngiye ikintu ca mbere ngiye kukubwira nk'umwana wanje nguze ukomeza amagambo y'inyigisho nzima wanyumvaye. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu usigaye uba hano yewe jewe uku nguku niho nkimubona muheruka iriya hakurya. Imana iguheze umugisha. Pawulo abwira Timoteyo arambwira ngo Timoteyo ngo nturuza aya magambo aza nkubwira. Haleluya. Ngo nawe uzuyabwira abantu bashobora kuyabwira abandi. Umuntu udashobora kuyabwira abandi nushaka uzomwihorere kuko ndiko ndashaka kuko aya magambo abururamba akaranda gatana akagera ku bantu benshi. Bano bashitsi batuganiririye amagambo nuko tugiye kurangiza kandi ubu ngubu tugiye kuririmba. Nababwiraga ngo mwebwe abavolontaire mwakunze gutaramana natwe abaririmba. Iyo nuko turangije ni mugube mwicarira aho ngaho ariko nababwiraga mukicara aha ngaha ijambo rya mbere tukegerana kandi umuntu akazareba hamwe. Umuntu azareba umuntu ukabona ko yumvisha cyangwa adahaye yumva. Wanamureba hayareba muri telefone yunamuka yagukubita ijisho agahwera. Telefone ariko wewe bakiganira ijambo ry'Imana bamaze gusoma muri Bibiliya maze ukabona umwanya wo kunama ugasoma telefone. Ufite imbaraga zihambaye zitangaje. Ubu ngubu ijambo ry'Imana abandi bari mu kuritora naho ryatakaye kandi igihe kiraje kandi kirasohoye. Ndabarahiye guhoraho ko Imana ishobora byose. Abantu bazoshaka inyigisho nzima uzishaka uziburi. Izitari nzima zigiye kwanda bazo bazijana no kuri bene twatunda abana baza badandarizaho imbombo ni bene twatunda imudukira udutara. Mugiye kuzoza muhura n'ubuhanuzi buri kudutara aho ngaho n'amagambo ari kudutara ariko inyigisho nzima
abantu bagiye kuzishaka bazibure. Mbivugiye imbere y'Imana n'imbere yanyu. Kandi byari byarahanuwe ngo hazotera inzara n'inyota. Iyo nzara ntizoba ari y'ibyo kurya, ngo ahubwo izoba ari y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana sara aho rizoba ryagiye, ariko ijambo ry'Imana rizima ntirizoboneka. Ubu ngubu zatangiye. Nimuvuge ngo amina. Ijambo rya gatatu Paulo yabwiye Timoteyo, yaramubwiye ngo Timoteyo we uje wibuka Yesu Kristo ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi, wapfuye akazuka nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buvuga. Ibyo ni ibintu bitatu. Aramubwira ngo ikintu cyakane ngumenye yuko mu minsi y'imperuka ngo hazoba hari ibihe birusha. Bayiririmbye abantu bazoba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira, badakunda n'ababyeyi babo, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zabo. Abameze batyo nguzobatera umugongo. Nimuvuge ngo amen. Kandi ngo bazoba barwaye indwara y'amatwi, ariko amatwi y'umwuka. Ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kuko ngo ntibazoba bahaye bihanganira inyigisho nzima, sizoba zihaye zibarya mu matwi. Mugiye kubona itandukaniro ry'abantu bumva inyigisho zo kuri n'abatazumva. Abatazumva ntibazozimva, ntibazozihanganira. Muri bukumva dutera mu tumwe dutangiye ngo jewe nakasinza muhabwa. Ntuzi umuhabwa ye. Ntuzi umuhabwa kweli kabisa. Iyaba wamuhabwaga ntuba uzawumva. Imana yabwa icyubahiro. Nayo magambo Paulo yavuze. Igituma Imana izayibuka umuntu nuko nawe uzuyibuka. Imana yakwitegereza mu mutima ikabona mu byo hayuhuramo byose n'intambara zose uri kurayibuka. Hano abantu bakoze ibyaha, Imana ngo irishuza yewe. Iri jambo rizarintera ubwoba mperutse vuba. Kuri tekereza. Imana ngo irishuza ngo iravuga ngo ariko kunguku nikicatumye ndemo umuntu. Umuntu wananiye Imana. Imana ngo iravuga ngo ati nari nabaye gute. Gituma ntaremye inyamaswa zonyine ngo ndeke umuntu. Ko namuremye mu shusho yanje none akaba yananiye kandi nta kundi nubwira. Imana ifata decision. Iravuga ngo Nowa ngo ni wewe nabonye numva ijambo ryari nezeza kuri no ni wewe wenyine nabonye ukiranutse hehe mu Burundi muri Afrika. Ariko Imana yoshingira umuntu izo ntahe. Ni wewe wenyine nabonye ukiranuka mu isi. Kuri ngiye kurimbura abantu mama. N'urukundo Imana igira. Ugenda ubazi nkuge mu giti cyitwa gofero zinjiremo wowe n'abahungu bawe batatu n'abakazana bawe batatu nawe n'umugore 8. Nabo bantu nzokuraho icororo ariko ngucisha urubanza nkuri kizira mu isi. No batiye Imana yarakaye n'umutabare nimuze arubaka ati nimuze twinjire nubwo mutafashije. Bati twinjire he? Twinjire iki? Ati Imana yambwiye ngo imvura izo. Batase imvura niki? Ubu ngubu no kubwira ngo imvura iragwa woyimenya kuko uyizi. Ntabwo imvura yari yagwa. Nowa aravuga ati hazogwa imvura amazi yuzura isi igihugu gishira. Ngo baravuga ati warose nabi muze. Ati ibyo bintu ntabyo Imana yokora. Ngo hari abantu bamaryogo ngo yababwira ijambo ry'ukuri bakamabirirwa baryogora rigaterwa inkoro. Iyo kandi bari bahaze kandi bari abanyabyaha byinshi. Timuri mukumva amaryogo y'ubunyine mu gihe cy'imperuka ngo ese ngo aho bavugiye ngo azoza aho bavugiye timuri mukubona abantu bagenda mwebwe cyangwa babuze umunsi azokuzaho. Hari umunsi Imana itari mukuza. N'uyu munsi yaje kuri bamwe tuzi bariko barazandika n'ubu twicaye hangaha abandi ko baragenda.
ni ryari Imana ngo sizoza ryari iri kwiraza n'ubu uyu munsi yaje gusa umenye ngo nawe ntuzi umunsi zo kuza bararyogora Imana ngo irababara ngo iramubwira ngo genda winjire bakazana bawe aragenda arinjira Imana ngo iramubwira ngo ngiye kuguhereza ikimenyetso kimwe tiwokoranye impyisi ngo zigukundiye impyisi intari kava mu ishamba ingabo n'ingore bikaza bigashorera byombi bikinjira mu nkuge none bene wabo wano watese babana n'ababakazana bawe ziriya ntare ziriko zabasangamo nobati nagize ibyumba impyisi zifite ibyumba byabyo aturagira intare icumba intare iragukundira kuja mu cumba ati ninyana se uko winjije abana muriya n'abakazana bawe ngo bagaburire impyisi yababwira ati nimuze mwinjire nubwo batariko nanone bati warapfuye nta kundi bati wapfaga wenyine se impyisi zose zirinjira bamwe ngo baravuga bati yemwe no wayobahaye avuga ukuri abandi ngo baravuga ngo habe na gato ntidukwiye kwemera amaze ngo amare kwinjira marayika ngo aramanuka abari bukinga ngo akinga Imana ngo igomorora imvura mu ijuru no mu kuzimu n'ahantu hose imvura iragwa igwa iminsi 40 n'amajoro 40 ariko umujinya w'Imana iyo yawugize kandi gasi imvura yari kwigwa yari yagomoroye mu kuzimu mwari mwabona imvura ituruka mu kuzimu aho mu kuzimu yari kwaturuka no hejuru ikaturuka ngo imarikingi inkuge iyo mvura idudubiza iminsi 40 n'amajoro 40 abigisha ba Bibiliya basa bavuga ngo ntago yari imitonyi ngo ni nkabene kwa kundi koda hamazi mu isafuriya kayame imene kiturutse hejuru no mu isi yose iruze ngo baravuga ngo turarimbutse kuko Nowa yabivuze ngo dore urupfu ruratuzengurutse uze kubona urupfu ruhaye rukuza abantu bose barapfa n'ibitungwa birapfa n'inyamaswa zirapfa inkuge ya Nowa yonyine barihagarara ku musozi yararata nimugire gutya mu izina rya Yesu Imana ihabwa icyubahiro inkuge ngo irazamuka ngo abari bicaye mu nkuge ngo bari bafite amahoro kuzogeza ubwo bazosohokamo isi yose kwi abantu Imana yaremye hasigara abantu bahaye bahumeka 8 Imana iravuga ngo naba ngaba ubwo mbonye abo nzocisha urubanza abandi nibashira iminsi 40 n'amajoro 40 ngo ishiri Bibiliya iratubwiye ngo Imana yibuka Nowa Imana yibuka Nowa ngo yibuka nibifite ubugingo zose ngo n'inyamaswa zose ngo imara kumwibuka reka mvuga ibintu bitatu yamubwiye amaze muhaguruke musubire musirimbe ndasenga nimumara mubone kusirimba burya byari bigenze neza umunsi umwe twarataramye kumuramza mu rushimisha twari kumwe na Zikiyeli uyu nguyu na Zikiyeli Kaburuburu na Tarasisi Mutebuzi namwarimu wo Kaburi ngo tugere mu masa none hari mu masa 8 twari tuvuye iryo fo mu Rugarama batera indirimbo ivuga ngo tuwatuhuruhuru kweli katika Yesu Kristo ndagira ngo niwo munsi Mutebuzi atubwiye ngo abakristo bigihe c'imperuka ngo bapfuye bakanuye nk'urujanga aturujanga bazabagenda bakarura barwapfuye atariko ntirwo ruharumiriza pi kakurya ku muntu rugakanura bakarurya ruhaye rureba abakristo bubu ngubu ari mu gupfa kanuye agafahaye yigisha abandi bagapfa bahaye baririmba abandi bagapfa bahaye bavuga ubutumwa abandi bagapfa bahaye berekwa abandi bagapfa bahaye bahanura Imana itubabari kwa Yesu tuna uhodari na mamlaka kubwa Yesu dufite ubutwari n'ubushobozi cyane ngo iyo twizeye amagambo yiwe ngo kuko yayatubwiye ku musaraba ngo haturuka ngo iriba rimaryo ngo twahanywereye amazi meza n'amazi y'ubugingo Imana ihabwa icyubahiro Imana yibuka Nowa imwibuka ibi bintu ngiye kuvuga amaze muhaguruke turirimbe Imana ngo irasubira ihereza Nowa umugisha nk'aba wundi yari yarahaye Adamu uru ni nouvelle génération rwari urubyaro rushya Imana iravuga ngo wamugisha nari narahaye Adamu nawe umuhaye
araguma arahumaguza ibintu bimuvaho. None mbahaye umugisha wewe Nowa n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana mbahaye umugisha, mugende muvyare mwororoke mwama musubira mukwire mu isi yose. Ibahereza umugisha wo kugwira. Imana ihabwa icyubahiro. Nukuvuga ngo iyi Imana ikwibutse izi kugwiza, ibagwize mu rukundo, ibagwize mu amahoro, ibagwize mu ibyiringiro, ibagwize mu agakiza gashitse. Abantu mva mu baririmbyi muvuga ngo amina. Turi kumwe? Yego. Imana ishimwe. Imana ibahereza umugisha wo kugwira, mugwiza ubwenge no kumenya. Imana ihabwa icyubahiro, mugwiza umwete wo kwita ku by'Imana. Imana ibagwize badi. Imana ibahereza umugisha wo kugira gute? Wo kororoka, wo kugwira. Ikintu cya kabiri yabahaye, iyi Imana ikwibutse. Iyi Imana ikwibutse ngo yabahaye igitinyiro cyayo. Ngo iravuga ngo inyamaswa zose zo mu isi naremye n'ibikoko byose n'ibiki bigende bizobatinye abari mwebwe bizotinye. N'ubu ngubu impyisi zose naratangaye, intare niyo mpyisi mbi, ariko abahanga baza bavuga ngo intare yokurya udahaye uyireba mu maso. Ugize ubwoba ukerekerayo yokurya ikakumara ikakwica, ariko ngo uyibonye Imana ikagufasha ikaguha ubujasiri ngo ukayireba mu maso. Yazayunamuka ukareba amaso y'umuntu. Burya ngo amaso y'umuntu ngo ari mu igitinyiro cyose cy'Imana. Intare zibona amaso y'umuntu ntiyoruha ikwegera pi izitontoma ikivuga ngo ibihaye ishaka ngo werekereyo, ireke kubona amaso yawe. Umva mureke mbifuriza no mugisha. Imana ibahereza igitinyiro, Imana ibahereze amaso no guhishurirwa imyuka mibi y'abadayimoni. Nimuzaza mureba ibona ishusho y'Imana kuruta kubona mwebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ikintu cya gatatu, iyi Imana ikwibutse ishize ikora. Imana yabwiye Nowa ngo ubwo nkwibutse ngo kuva uyu munsi wa none amaraso yawe nzoyahorera. Uzohirahira ngo aragukora amena amaraso yawe nzomuhora. Wewe ntugahora, ariko jewe nzoguhora n'ukwanje. Uko ngukoze uko ngo yari bahaye asiranse. Ugende ubeho ikizoguhuganya nzogihorera mu izina rya Yesu. Hariho ijambo ryanditse mu buhanuzi rivuga ngo nzoba umwanzi w'abanzi banyu, nzoba umukunzi w'ababakunda. Ngo nta ndwara nzobateza muzo nigeze guteza abanyegiputa, ngo za ndwara zikomeye, ngo ahubwo nzoziteza abakwanga. Byerekana kuko guhora nuko Uwiteka. Haba naho wo kumva umuntu ahaya kuvuga nabi, uzomureke guhora si ukwawe. Azohura n'iri tegeko ry'uko Imana yakwibutse, nico Imana yavuze ngo nzohorera amaraso yawe. Nimuvuge ngo amen. Ijambo rya nyuma yaravuze ngo nkomeje isezerano ryanje nawe. Nubundi naraguhaye isezerano, ariko noneho ndarikomeye. Ngiye kubabaza ikibazo, ese yari yaramuhaye isezerano ridakomeye, ariko yagiye kumubwira ngo Nowa we, noneho rya sezerano naguhaye nariguhaye sinzorisubiraho, ariko ndarikomeje. Imana ibakomereza isezerano mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Isezerano Imana yagusezeranije izarikomereze kuri wewe no ku bana bawe n'abuzukuru bawe n'ubuvivi bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Icanyuma Imana irarahira nta wirahije, iravuga ngo Nowa nakwibuka kandi naguhaye umugisha. Ngo ntubona ngo giye gushira umukororomza mu kirere. Iyi ngo ni indahiro ndahiye ngo sinzosubira kurimburisha abantu amazi. Uko kwibuka kuri mwaya amasezerano ko ari 5,
kubera kuko nawe wibuka Imana ukayizera ukaba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Imana irahirire imbere yawe kuzokomeza isezerano ryawe no kutazosubira kuguhora. Nico cyatumye rya sezerano Yesu yavuze, aravuga ngo ntuduhane mu bitwoshya bibi, ahubwo dukize umubi, kuko ishimwe n'icubahiro n'ubutware ari ibyawe none n'iteka ryose. Iyo Imana ikomereje umuntu isezerano, yasezeranije Aburahamu isezerano rikomeye. Nza ntangazwa n'ikintu kimwe, yaje kuvuga ku Bisiraheli ikavuga ngo mbambarimbuye cyangwa mbabagiriye nabi, ngo ariko nibutse isezerano nasezeranije Aburahamu yamusezeranije isezerano ngo igere kuri Isaka umuhungu wiwe, ngo irarahira. Yarahiye iki? Yaravuze ngo isezerano nasezeranije so Aburahamu ndahiriye kuko zorishize. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo igere kuri Yakobo ngo ribitegeko, iravuga ngo ntirikibaye indahiro gusa, ahubwo ndigize n'itegeko kuko zo gusohoreza isezerano. Ngo igere kuri Israeli, iravuga ngo ribaye isezerano ridashira. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibibuke muri uku kwezi kwa 11, Imana ikwibuke kuba ukwezi ko kwibukwa nawe. Imana ikwibuke, Imana yibuke umuryango wawe, Imana yibuke ishengero ryawe, Imana ikwibuke aho uva naho ugera. Imana ihabwa icyubahiro. Uno mwaka uzorangire wibutswe n'Imana, kandi Imana yaguhaye itangiriro rishasha kuko yarihaye Nowa yari aba bantu bose bariho nabakomoka kuri Nowa n'uruzaro rwe. Nimuvuge ngo amen. Reka mu cyubahiro cyawe ngusaba uhaguruke abakeneye uku kwibukwa n'Imana. Imana ishobora byose kandi Imana y'ubuntu, ndagushimiye sejuru yose tumaze hano kuri Gerizo de Zame. Ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Abemeye iri jambo ryavugiwe aha, abemeye izi ndirimbo, abemeye aya masengesho, ubibuke Mana, ubibuke bo ubwabo, wibuke imiryango yabo, wibuke ibikorwa byabo, wibuke ibyo bagukoreye data, ubibuke na bimwe bibagiwe, icyo baba baravuze kikakunezeza, icyo baba barakoze kikakunezeza. Haleluya. Icyo baba baratekereje kikakunezeza. Na Nehemiya yaravuze ngo niki ngiki uzokinyibukire Mana, wibuke kuko ari wowe nagikoze, ngo kandi nagikoze ku bwawe. Wibuke abapapa bacu, wibuke abamama bacu, wibuke abahungu n'abakobwa bacu, wibuke itorero ryawe waguze amaraso, wibuke igihugu cyacu, wibuke mwami Yesu abahungu n'abakobwa bacu, wibuke abana bacu, wibuke abagutakira ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba, wibuke abakwizeye bahabwa umugisha nawe, abakwizeye mwami Yesu Kristo. Waravuze ngo ntawe ukwizeye uzokorwa n'isoni, ngo kandi ntawagukoreye uzikorera amaboko. Ufite icyo yakoze cyose ukibuke, uwakunezererewe umwibuke, utwibuke Mana, utwibuke uduhindurira amateka, utwibuke abarwayi ubakize, utwibuke abadafite shinge na rugero ubagirire neza, wibuke imfubyi n'abapfakazi, abapfakazi ubarenganure, imfubyi uzihereze ibyiza, abakene ubagenderere mwami Yesu Kristo. Wibuke abababaye, wibuke abari mu nzu y'imbohe, amazu babohore kubw'ubuntu bwawe, wibuke abababaye bose, wibuke umuntu wese ufite agahinda, urenganura abarenganye. Amahoro ya Kristo azahora abana natwe iteka ryose. Utwibuke uduhe imbabazi zawe, utwibuke uduhereze urukundo rwawe. Wibuke n'aba bashitsi Imana, wibuke n'imiryango yabo, ubagirire neza. Waravuze ngo nta wankoreye, nta wasize ibyiwe utazahabwa inshuro 100 muri ubu bugingo, nyuma yaho ngo agahabwa ubugingo buhoraho. Ndagushimiye mwami Yesu kuko ahabera bateraniye
uzubagirira neza kandi ukemera kubafasha. Wibuke abagukorera ku manywa na nijoro, wibuke abakozi bawe, wibuke imiryango yabo, ubarwanirira intambara izo babona n'izo batabona, uzirwanira mu gikari, utanga insinzi ikwiriye. Nimba tukugiriyeho umugisha, utwibuke. Ijisho ryawe ritugumeho, imbabazi zawe ziduherekeze kugeza ku ndunduro, kugira neza kwawe kubane natwe. Ico ubuntu bwawe bushobora guhereza umuntu ukiduhe, ico urukundo rwawe rushobora gutanga ugitanga, ico imbabazi zawe zishobora kubabarira ukitubabarira. Amahoro agwire muri twebwe, ya yandi wavuze ngo basigiye amahoro, aganze mu mitima yacu no mu mibiri yacu no mu bugingo bwacu no mu mwuka wacu. Amahoro ya Kristo, amahoro ya Kristo. Waravuze ngo uzorwanya bibone, ariko ngo abicisha bugufu uzobahera ubuntu. Agakiza kawe n'amahoro yawe Mwami, grâce priva ya trop presse qu'elle devadayas. Imbaraga ziri mu maraso ya Yesu ziturinde ku manywa na nijoro, zihinduke imbaraga zirimbura ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Zihinduke imbaraga zirimbura Mwami Yesu Kristo indwara n'ibyaha n'ibicumuro. Agakiza kawe kazagahora kabana natwe. Reka umuntu wese akubone, utwibuke. Ndabigushimiye kuko ubyumvise, tugukomeye amashyi kuko ubyemeye mu izina rya Yesu. None natwe dufite iyo mvuge, agakiza twahawe na Yesu. Nimushaka amahoro ngwino wihitire agakiza. Nimushaka amahoro ngwino wihitire agakiza. None natwe dufite iyo mvuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kuribuka. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kuribuka. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kuribuka. None natwe dufite iyo mvuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo. Haleluya. Bwana asifiwe. Turarangije, sibyo? Tugire agashingura cumu, sibyo? Nimba duheza bari abashitsi bakaturongora, ariko sinzi nimba twobaheza indirimbo z'ikorali cyangwe baze tugire igisirimba kimwe. Karibu muze twese dusezerane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uyu mugeni amaze kwemera umukwe, wabazi ko ari we bazabaniteka, bakamenya ko asize se na nyina, akabana n'umukwe w'iteka ryose. Mugeni wa Yesu witeguye, ari hafi yo kuza kutujana mu byicaro byiza byo mu ijuru. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujana mu byicaro byiza byo mu ijuru.
buzaba ari ubukwe buruta ubwo kuko nabwo buzatangwa nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba buzaba ari ubukwe buruta ubwo kuko nabwo kuko buzatangwa nabo bazaba bafite amatsiko mugeni wa Yesu witegure ari hafi yo kuza mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamuzi. haleluya Haleluya! bwana sifiwe sana. Amen. natekereje indirimbo ivuga ngo niki watanze mwana w'umuntu byatunyurirwa bigezaho menya kwa wagiriwe ngaho nawe udushimwa niki watanze mwana w'Adamu byatunyurirwa bigezaho menya kwa utuwe wagiriwe ngaho nawe udushimwa abasore beza bisongaga waba ni beza b'imigenda abo waruzi abo utamenye bagiwe niki watanze mwana w'Adamu byatunyurirwa bigezaho abamama beza bisonga bari bazi neza bari mitima y'ingoga abo waruzi nawe utamenye bagire niki watanze mwana w'Adamu byatunyurirwa bigezaho wagiriwe ngaho nawe udushimwa. haleluya Haleluya! bwana sifiwe sana. izo ni indirimbo abantu bagaza bataramiraho mu gicuku isaha zimaze kugenda bagatarama abantu bagatahura cyane ugatekereza abantu mwataramanye usarire ejo bundi natekereje ndakurura ndeba abayumbe twataramanye bamaze gupfa bamaze kugenda isi nimushaka muyikunde buke. amen Amen. tuze gutanga umwanya yego turangire turanga no nakwane mana upendo Akaondoa dhambi zangu nakwane na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Hey! Tapaya sana mandala tena mandala tena sana mandala tena. Na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu.
asifiwe sana. Haleluya. Yohana ye wali anayumva wizi ndamwikira Yohana ugende uwinabantu ikihe cyayegerera Yohana Yohana yuwari kumbinga anayumva wizi ndamwikira Yohana ugende uwinabantu muchanya kinini tugalenge siwa tugaimba nabo bamalaika bemeziwe tugaimba nabo bamalaika abashasha tugaimba twe